Hello everyone, welcome to Meisum. Actually, we thought we to COVID-19 in Amram Sada. Kajuja we shimli from the Gayam Shop later Klatam Tranli. The Jingjam Laga and Zati ngayaoda Klatam Tranli. Itum Nikang Serpai Ka Dilagana Gazati Hilakto, Katalakto, Kajitela Pop, Katata Garsai. Iram remote Sauda, Iram city when a tao the year because mushroom brother the mocking I say Nachina the Lambo mai say ka itum take the meat helaga Gazati itum li khalei itum wishim kur li itum in ping li mrazak faisa say azazim show Dr.Yarrei he rims wena 2017 the MBBS kop sangkhaini awui master program ibang are prepare sadakli ne shimling samidalei aliaje context alagana kushinga kazat maramli ithumli share samire anatam kmibangni shie itum awui na COVID-19 ki khalei katha ithumna preventive measure prepare lang si maramli teo kang nangom se. Hello, Dr.Yarrei. Hello. Ring Padley. Ring Padley. Nali, actually, tada, Thailand itum COVID-19 hina. Maram sada itum apam ngatay da tada hiwui kangji kangzam le da hiwui maramli da tagteo ka kerjaan sangai da kol sane. Jena tada nana itum imaram naubing wang Thailand itum actually the social media way through WhatsApp we through kangdai Facebook li kachunga COVID-19 maramli da itum shasa phangai rekha Thailand na itum li da hithala ge hitang yi ji shengla ge na mathing ri ke na da medical we doctor akana or itum li da shengla na da address ka sai mathilak je na da itum ram naubing we bang kale itum tang naubing bang he kiteoka he maramli the share saming fai nali koi sangai jine jen da ida sabai tada kresa da na COVID-19 coronavirus SARS-CoV-2 da aming ding data zat klei hi the hipping we differences or he kilak to jik teoka share saming kila at kila hi arhon hi COVID-19 in the latest in the Zatakli by the official name there. Firstly, coronavirus the coronavirus which is Korean to the layers of Punjab. Coronavirus virus akhui family ahwaming. China he live was in SARS, MERS, Korea, also gaping. Jitao family he was in research. China coronavirus ego hui family as in virus he draw with awui kazat pa hiwang the novel coronavirus tang che kwe china ju chi COVID-19 da coronavirus disease 2019 the official name sa dang che higen china kido SARS-CoV-2 da la chatwai ari thadai tum na ko hiu na tang ko pia tam ni chi ba na COVID-19 ba hin na kazat ya mi ya china SARS-CoV-2 ba hin virus power ming itum na AIDS na HIV hi tha dia AIDS by na kazat power ming HIV by na aku power ming dia okay tha ka Thailand na kazat hiwui the origin kazat hiwui history teo ka ka na ka tha da shok chi la ka tha da khalei teo ka share sami ba la origin by the arriva debate in the level the hilak ge jim pa khoi rang Wuhan China Wuhan city na ho pok ne ho pok che dong na sa thei le kai khna piovar wi mi na lepli shem khui le attack sa khwai sa li swe da raw sok ni da la hang da le ka ji pa ji la da expert kai khna khang wa hi wa mi ya khna mi bing na le ba li grow sa khwi bai gi ji a kum ning ne chi wa mong sung re da la da debate sang ka khle le le ya china the origin kazaki the COVID-19 ne gichi hi the itumna kaza hiwi signs symptoms ka tha da itumna thai virus do the
hiwui kazai ra je khawa remitui da kazat hi expose sai laga tada nana kazaa hali na soy laga or ngaman khuyel ga chili after 4-5 days hiwui hina hopok laga within 14 days sili maximum symptom leogi ne chena symptom bing hina remekap the krok tada sip kasaya krok li khamui moin khlei chena makhapop ka khru jang laga asama kaksui ka sira matiki tightness feeling ya matiki ka phumi moina ja sal ka chi tada chiwi ari tada chiwi sequence in chatba gi tehi ka chungja 4 to 5 days to 14 days along ira so kai ne ka kesa ka khni wa within 14 days lam ra sok la hada chiwi chili la ra sok na we gi case report la khni le pom ta okay ka hi asymptomatic da zatak le asymptomatic la transmit sai hi mashungla jiga only symptomatic stages li transmit ka sa ka tha do okay symptomatic che kha ari thata kazat hi akoi hi man khwe laga nawi phasali ka khru le dak le ka khru la symptom ak ne kham kha hi la symptom ak ne ari thata khapsui ke si chest tightness hi symptom thari hi hina symptomatic ping ho jin ya athum na hi man mi bai kala asymptomatic che kha ba ari thata ki khana li ka za mak le ya kham kha lam le mra ka khru lam le mra ka aku ba je ba no li jang dak le thara athum na laman mi bai bi ping le da chena asymptomatic ping ba hina danger sa ba symptomatic sa ping ba ka zai ri je theu ida hospital li wal ka test ba sa la ga thayau wi ne ya ka za le ji aku hi jang le ji asymptomatic ba hi wa za thim lai thu gi da tada community li ya ung ya asal ga an chung li man mi ga by chance le ji ya okay chena chi ta tha ka ari bang wa chamsa da asymptomatic ping li wa test masala lai da le ni jang hi ari wa sai jikha kasa means protocol hi test khiba maili saragla ji update sara man gar ka phanga ka khamati ba khla ji ina chatle abi test update ba pa hi ja asymptomatic sala la ka gazaba wi family or ka gazaba ling so pam mi ka ba test sara ari chatle hi ja okay chena kai thum ari just da ithum wi ramli pam laga khuli pam laga test sami lo ji ga ji ba thami ba ya ka gazaba ling so laga zaira omning ka magda sarala ka za nauli contact e ko chi test sami positive cases ping li contact le khai ping mang le sara asymptomatic ung jai le ja okay ka za hi daila na kya ka sakshi ka za to chiga hiwi tada kathi ka shar so hi ka za hi na kathi ka shar so or samsa da itum normal flu jaws viral fever jaws tada every virus we lifespan wa tada within 7 days we are only awui virusing tada khangjaina tada thi gai ji lei da shai da tha ka virus pa hi kikle SARS-CoV-2 hi kya ka sashi ji ithumli hiwi kathi ka shar wi hi tada shakoi li kya ka na tada kathi ka shar so ka ji ga hi la de ga thaingai chiwi mortality rate pa bacha ka exact figure ba muthai thura ka arinan khang thada viral hi was self limiting ya itum hi ari coronavirus hi self limiting ba me kali da treatment ari thada asymptomatic in pom daga khlata rai thiogi ne thada treatment sa laksal ka mi kai khali immune khang ping chingkung therapy gita ping hili symptom ba hina re self limiting aklatam krai atam jimra rang da lung ba hi respiratory failure or organ failure here out ga china exact figure ba wajba je bam thitra ka virus pa hi Thailand na kali attack sa do lungs le attack sa la ji ga kali attack sa do ma lung ari khigla li thum na first ngoman khili na tangai na khaksui sang or ithum ki any khamoroi na la chang laga ja krok chang pam laga jiwe na respiratory tract ni or jing da lung bali kai na tau kai na ugli ta ka ugli ta ba ji ba jin da symptom create sa ji ya atada mai area tha sa bai ka main bai hi lung bali sangai kha ba ji ba jin da fibrosis sang sa ka lung ba hi failure
Okay. Tada Thailand ne jika man paila gaji kazat ne jauh the mode of transmission we maramli tada kedua ke nana share sami paila tada itu na hi mode of transmission ki apong na man dak le laga hi li itu na tada precaution square gaji kedua ke share sami paila. Okay. The mode of transmission here is the khaksui ke sang jimninga apang ina ithumli mucous membrane ya khamorli jimninga amigli kasak zutran virus pahina chang sabjin skin ni flavors ma janglar jine ya jena ari hada ithumli prevent transmission hi prevent sa hoi jai kha kadong na texture dak le ha tum box ke sang pang khamchi jena mi akha win aka mitera vu ta da khangning mitera kha hila virus ka zai hi athum da khangji arhon research saman da len da mitera hila masap meter ka thum ti wi ka za ba wina meter ka thum ti la ta da la aka hi sam pangi da la hang da ya kha at least mitera hi ithum na ya really pazalik za da tam ran meter ka thum ti maintain sai va space wi problem le wi da mitera ka pai mitera hi maintain sa pai ji kha ba aka ba hi na sang travel sa le ithum na khak sui sok ithum na makha sok ki atang in sok ki mitera chang in sok pi jin ya ji aka ka khni sok ki ke ji ba ji ba ta da risk va le ka cha da mitera khai na maintain sa la chen na ngaman ba ya khna pang ithum wi apang hina inanimate object yang thada lai ka tha khai sa ka tha all table any aku china put aku kakza na na win ra sok da clay table kita inanimate object ping ji ping ji sa zu khwet thunga pang di kai ra jin na isna apam tha da mam jik tro je ka asma phak za sang or isna mikli ka sing isna kha pai ka khu adam dran ithumi wali infect ra bai ne jin da pang kham sik ya pang kham sik da ga sala ge ka ari aku hi jamsa da ithumna bangkham zik bakham zik chila chi ka tada aku hi na jamsa da masili or surfacely tada kya sang da ring ji jikta wimram ba ka the jiba jiba tada research te de sang rok da hlen da mi ga research a khwa chu da masili 3 hours ge hi pa mai dang ya 3 hours ge pom la ge utilise sa theo ji ground le okay yin na ari hata ta ko tha ithum bi ko so kap ko ya ida hi 24 brings up with hangi ji na still in the plastic da na 2-3 days la brings up with hangi okay ka ji you could take with aga ba alumni ka hai na ta ayarly expose ga hai ji thau difference jung kha le le ba ayarly jing ham di expose ai ka ba right siman thang rage ba hi okay ha ka the array we developmentally some sort of hiwui vaccines or hiwui ari hiwa ka hiwui cure ba ka ta vaccine hi array hiwa try atam khajang full by vaccine hiwa dry hi saman mi hi mass administer sa gi jo atam khajang le bai okay how pok kai ne trial ya treatment hi la ari hi na lai rai lak gi jim le rang e men sa lai na hydroxychloroquine hi hydroxychloroquine hi na treatment sa vai le okay hi khani hi ka da direct treatment sa hi mass in sub all je kha ba ari aka develop sa hi stage ka chung kham research stage ya kan ga sa na first hi hypothesis from solar to the animal issue study try saying ka to people try sa to the try sa da ara hiwui kazat ari ka fa so pi hi chi da trial sa bi sa bi da okay kada arthritis li na ha vai sa sa wi da ari wi stage ping no kan visual da ara ta community trial in the direct sa bio gi da ki ba hi da na sense lesson okay taga hiwari malai to kigle sai je ga da preventive measure mang hina da solution nei ji really ari bang ba
preventive measure in the palm with huge net that I ka ari that ari maklay means aku hi kawai exact but image ni ka ari symptomatic treatment improvement bam thak dei tak lein ya okay the right kazai the right people ye okay kom talak ma hari that prevention pa hina kham dai na ru Kari, samsa da raya laga kazalushit kuji kesi la da shadat lehi kazachina pasali tada sang salga rai chawo mu jitu da gzaung lushit kuji saka jiga mankui lushit kuji hikta wi hiba ka tha sato right the sara hospital the admission cell the disasa the lehi after two sample throat sample ya sample negative 24 hours apart khani je ata sa atu ba hi negative to akmala ka sa lui hi negative tai je ka na rai re the start sawi guideline ne ne ka right sa the stool sample di the throat sample negative tai ga stool sample li positive ta da dei bam or jimni ka negative ni sa da positive sa da dei bam ya okay Ipa liver positive ta salan ipa liver mag zalim mai pang da awui ba ara yun sau ida da ka awui di negative style la aku dil dei sa fuka ani mag sa pada mili awui sim proving khonai no bi mon mi by chance lei okay je na ro hon hi pali da tisra sai ka 14 days self quarantine chimni musagi ne daga usually 14 days ya sa liver protocol le da okay ka Dailai Iram Wak Jaus Okru districtly, Hills districtly, or the Iram Waki, some sort of PC Lam, Tadamlei, some sort of district hospitals, we get facilities, the Chiwi, Kakshun facilities, standard, Meetum Saramra, some sort of itum Masang Laga, Kigley Sasajil, mask, hand sanitizer, Maklei. There are so many gaps. Jause hi tha hili ithum na ka thama mai da preventive measure hi kui pai do dai la gaina I the preventive measure tada social distancing here dai la gaina ithum apni pam sala la chiba mai ayali pam sala la chiba mai ari ayali panava shimli ka ja shimli pra complete lockdown sal ga khai ma hut maram panava athumi ayali so sa je ga space lam lai me ayar city gi ya so sa ka bazar li ka tong so so bi ne siwai na shimli pra lockdown sal la hai da khar iwa shimli khamong sung la lockdown sa sal la ka ji jaw saran yang thada ot lui ot khwala ka phung ka kala jiba kim tham ne ji ka mi pali mix sa ka ba ya so distance maintain sa mi la okay kala hand sanitizer dai lama ka naw ni ithum wi ot ati shuda suppose hospital li ot kasa or bank li ot kasa yang paisa tam ji da thento tha da khle tha di hand sanitizer in pang every time am jikra thui the hand sanitizer bang chan ya kai thum akhi shibwen ayar sok le ka jang hi wa hand sanitizer ma ka naw ni da pang sabon in kham jik chin effective tab sai okay and the hand sanitizer ja ha ka chamsa the Iram Wak Jause kazat chamsa the lockdown hi kubuka ayarwin mi chung hongra ithum wili Dailai na quarantine center thala thada khalei thada malai ni jaus ka hili ithum na shimsong mi ping na ka thada ithum wi level li ithum wi household level li village level li hi ka da home quarantine system jilla or the social distancing hi ka da effective summit the sapai roto ma yaro honi lockdown hi te 14 le jang ku phe hi ku wai kha ba som yo mi ayarli state li pom da khlei bing ung sakra gi jui pau ta sam phang te chin na manipur government na ung sakra jai kha bai thum na isum ram ispeza ram na mong pai ma jila hang ma hang sila ge government na sa ta chi na thak pom jang ai ra de chin na kali da ka tha khui mo na khung la ki ba bai he ma thai thre Manipur government the rescue mission ni moi na da state awui na flight in khungai kho chipa chiwa contain sa hi payau re athum na direct quarantine center lung hai lu da ka chipin la pra ban so mi le ka jawi ung khangai gai na flight book sang ro train book sang ro ka kung ka ba chiwa ithung wi ra level le na da quarantine
center he set up ka sauriya the quarantine center means kija shimlila or school thala li hai la laga chi ka sok ram li ungzang da lei khram wina ungzang da lei release pa jim thalai maintain sam ya da naw da kali ga khara sok sala track sa bai ka mai okay ka ma chi thai ka ba chi ba chu next step ba chi ba guideline na so sala bai ta mani government ka shi na ku ba lei ta rescue flight mo ina khung rawe daga state li quarantine ung sa ya okay ta da chu da yang naw sai ba ka matai la ga na ara chamsa da season khang ja tam sa theu da ithumli ta kham kha khur ngai gi dai lamak lei lam ning ne hi tha dam hili chamsa da khipana ka tha da kya dam li test hi ka da approach sar gi pa hi ka deu ga share sang kila wa ji mar hon wal ga hospital la sungrok sar lewi da isi tang khu wi doctor bing na atma basin na number la mi le ha contact sa khoya any health problem ibang chilil la contact sa bai or chimning ka village itu iram lara PSC le re PSC with doctor bing la contact sa ga thada wi guideline ja hang mi re chin ari ri dia sa tak le COVID-19 ibang dia sa tak le hi ya win ung ga za ga ha ya ya ung ga khru kha le chin aling so bom ga khru kham kha le or jin ga aling so bom ga mo khru sa la ga contact le ali so bom ja chin ari respiratory failure thada khak thri gi si mer ga tha chiba li contact le lak sa la wi ping chip ma ki te sa tak le na ri wi le hi ada suppose iram ni pop na ga iram hi khur ram win ung jang na mi le lak ni the contact la chi ha history le lak la ta khru ra we ma khaw we ji bang ti sa mi do chi ba ja ri ri ba sa from ra okay kam dai lai na ta ram ba we mentality jos kai khur kai khale ai iram ga tha li ki ung chung ruk le ga zat hi ta gap ning ga tha hi message mi ngai do ai ta USA Italy tha na sa da li hi sa ra China li ga za jin i kira jang la jin ra jang ai da ra ni sin da chung wei tui ta tue ne iram li mong jang rei kim tham rei gi ji che hi la ma hang bai ne khum i mra jang vai da ban la sa sang rok le da ta cha ka sak ta sa lak la shi lo je kha ba ithum infal li khuli chung lot le phaisa win da warning ga ot phung vai carton box anyway ne da jang rei je ka jang bai kla shi je ka ya jiao gi da social distancing da trang skill sa la hak sa la maintain sa son ji pai aro hon now da kali te mya khati tek sa lo ka sai jo lo da ga tek ping ji pha ko tam di as i ji thon ja ling so de ji thon ja li hen check ser de ji da sa gi ji ba li ba pra da care precaution cha ga ja ya ki khati su da social distance maintain sa lo ji ba shi thalai mai sa ga pom sa ban ba mai okay Dr.Yarrei ni shinai na tam chiga mi wa ini hi ngazinai da lai thi thana lam ji thore ka da tam chiga mi wa ni shinai re thank you so much so samang now say someone else okay thank you so